Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh 4 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya mencapai lokasi Juliana Marins, warga negara Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 21 Juni 2025. Dari hasil otopsi diketahui, korban meninggal sekitar 20 menit setelah terjatuh di kedalaman 600 meter. Gencatan senjata perang Israel dan Iran dimulai sejak Selasa lalu. Di tengah masa gencatan senjata, Menteri Pertahanan Iran mengunjungi Tiongkok. Salah satu agendanya melihat kapal penghancur rudal milik Tiongkok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena telah membantu Israel menyerang Iran. Saudara, gencatan senjata perang Israel dan Iran dimulai sejak Selasa lalu. Di tengah masa gencatan senjata, Menteri Pertahanan Iran mengunjungi Tiongkok untuk menghadiri forum kerjasama Shanghai. Salah satu agendanya melihat kapal penghancur rudal milik Tiongkok. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena telah membantu Israel menyerang Iran. Netanyahu juga mengancam kembali menyerang jika Iran ingin memperbaiki sejumlah fasilitas nuklirnya. Kami ulas dalam Kompas Sepekan berikut ini. Ketiga fasilitas nuklir Iran. Amerika Serikat mengatakan Iran berusaha menutupi fasilitas penting pada situs nuklirnya. Dalam pidatonya di tengah masa gencatan dengan Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengecam campur tangan Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel. Khamenei mengatakan Iran telah menampar muka Amerika Serikat dan memperingatkan AS jika kembali ikut menyerang Iran. Pemimpin tertinggi Iran ini juga mengatakan Amerika Serikat hanya campur tangan dalam ini karena serangan Iran telah mengancam posisi Israel. Serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar menurutnya jadi pukulan telak bagi AS. یه سختی به گونه آمریکا نواخت
به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim kemenangan dalam perang selama 12 hari melawan Iran. Netanyahu mengaku telah menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan Arak. Netanyahu pun berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena telah membantu Israel menyerang Iran. Netanyahu juga mengancam jika Iran ingin memperbaiki sejumlah fasilitas nuklirnya, Israel akan melanjutkan serangan. המרכזי בנתנז, את מתקן המרת האורניום באספהאן ואת מתקן המים הכבדים בעראק. ידידנו הנשיא טראמפ התגייס באופן חסר תקדים לצידנו. בהנחייתו, צבא ארצות הברית השמיד את אתר ההעשרה במעמקי האדמה בפורדו. Presiden Prabowo Subianto berharap gencatan senjata Israel dan Iran dapat berujung perdamaian. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo di tengah pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Jumat sore. Prabowo juga mendorong solusi 2 negara antara Palestina dan Israel. Tetap menganjurkan penyelesaian damai di semua pihak. Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai. Sebelumnya Iran mengancam menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak global, jika Amerika terus-terusan ikut campur menyerang Iran. Senin lalu, Menteri Luar Negeri Iran pun menemui Presiden Rusia Vladimir Putin yang ia klaim sebagai konsultasi mendesak di tengah konflik Iran-Israel.